If you don't find a solution to a problem today, you will face it again. Imabata makeze wavo ofwewe zerera bezo reke mogana bobi oro kwa beto. Therefore do things at the right time when you still have the chance. Ogana oyo mabana iroya ofo mareba wato mare oma sake kiboga wato mare oma sake kiboga. Iruto erefere taure ite bobo eberuwe mwana norogo boy fa iroga nana ata makere dofiko wadebe atesiwo. Ogana oyo mabona o iroga avo marebana wato mare oma sate kiboga wato mare oma sate kiboga. Yo wabiba ora ema Mrs. Grace Igata Ebo Franklin Boston Platus Favor Benita one woman. Oh, Mrs. Evelyn Agaga Eba Yeyo Yeyo Yeyo. Ogana oyo mabona o iroya ofo mareba wato mare oma sake kiboga wato mare oma sake kiboga. Irarwe gogana bona jabera amotona yoma bova fiobiriwa ani ko mere tare oti mo ba ome me tare oti ni church menu atenne botu jai bobora musician se yo gara usuo ma ile ma ebe kwa. Ogana oyo ma bonana iroya avo mareba wato mare oma sake kiboga wato mare oma sake kiboga. Usuo na wabeta obere pa no arosiro esiawo so ha ko epa na wi church ra rogbe we mewe utosusu ewe aro ojina ota egedrovie yes oje borie aejono opo okute lanya ituji avo moke oje eta wo na wo tutu na benyaza ote derwewo abale sante somo no luke ote mu ebo ate vapokwe ate krei ote betano hey mojia asa meno bi be fiawe de sana no rituo ai mera kwala with your variety wadama onye to wata yaro reda rekoku wotu awa be wole panaro bi bagana ke pan wara tata wara moto kuti bai wara kudario. Ogana ayo mabona nyo diwa bo mariba wato mare oma sake kiboga wato mare oma sake kiboga. Wabigbe ejiro iya. Oh, evangelist Mrs. Lizzie Oba and woman
ovie obienu iruro igbo na marona ogbe yo etenye basikoro to ka wori ejabo ogbari na wo bu wo mara fio no warona agineta no wo no to yele what to yele oge kuso no ra kope ogani fio wajo meto yele ha Pastor and Mrs. Chila Sogakiri, wajo mare wo aira sade no wa baba wa ibode wajo mare wo mama nyana sade ki baba oh wajo mare wo mama sade ki baba Kedilo arako e boneru ayo ore yole awo gwebu angbebe kali Jesu ruwelo ya wona na physically akeloge no but spiritually 0%. Yesu no sio bonu so azori akomai emeworu kani Yesu no sio bonu so azori akomai emeworu kani Yesu no sio bonus wazoriera komaina eme woru kano okura koma eva uwere atera zoria rata wokogi okura koma eva uwere eme woru kano The little mistake you make now can cause you great harm later. Ogoga nanyo wapeta kupe wabere igola ka wono wanya wagono kama wanya na marichacha hapo ina utiki yake Yesu no sio bonu zwazoria kuma emeworu kano atemyo we wariamba amyo we rodi bure Yesu no sio bonu zwazoria kuma emeworu kano hey okura koma eva uwere atera serie rata wukomi okura koma eva uwere emeworu kano